Runmawi TV clear to te chibaiwek ule vanlal chwangi kania Chanchanthar ilongai thlang u amasa in chanchin lang sarswalte. Aizawl Municipal Corporation IMC in Prime Minister Narendra Modi an Aizawl arontlo do na wanga chuampui helipet changa lamwal chaltlang le ramhlun inkar kong puya dole private office kharna thupek September ni rat sang ni somni panga a alo siam to chu ti danglam ani. Vengkhan Transport Minister Puvanlal Hanapisa District Thar Pathum Saitwal Khozole na Thial District Transport Office DTO Unique Registration Court Turpo ani. Political Party Pathum BJP MNF LZP Emin Naktuka Bhairabi Achanga Sai Rangrel Kong Hontur Chungcha nga Thutso Inchom Siamin and Party President Cheuten Ming Anzia Nan. Tuna Chanchin Kim Sang Sokin. Aizawl Municipal Corporation IMC in Prime Minister Narendra Modi and Aizawl arontlo do na wanga chuampui helipet changa lamwal chaltlang le ramhlun inkar kong puyador le private office kharna thupek September ni ret sang ni somni panga a alo siam to chuti danglam ani. Heng thupek hi nisom pathum September sang ni somni panga inrin nizing kara changin chuampui helipet changa lamwal via chaltlang le ramhlun inkar kong pui kama omten anzom turani permanent building a door omtetsu honthei ani VVIP in chuampui helipet chwasan le malo chuan in sakle construction work dang zong te chu hori lo tur ani VVIP in chuampui helipet chwasan malo chuan street vendor chome zuar jingkar thingpui dor siam hooker le adangte chut phal ani lo heian Mizoram Legislative Assembly building le achevela chome theile adangte zwarte ahwamte lang workshop lirthei steel aluminium furniture le adangten VVIP chet velain na tho anlo chol sanri tur ani. Vengkhan Transport Minister Puvanlal Hanapisa District Thar Pathum Saitwal Khozole na Thiala District Transport Office DTO Unique Registration Code Turpo ani. Joy Bial to MLA Minister of State Professor Lalniloman Saitwal DTO Unique Registration Code Turpot Masaberin MZ09 Aputa Luichang Bial to MLA Deputy Government Chief Whip PW Chwanoman Khozol DTO Unique Registration Code Turpot Velain MZ10 Aputa Nathial DTO in MZ11 Anchang Thungani. Transport Department Director Engineer Arlal Ramoy at Swan District Thar Pathuma DTO Office Hong Tura Ma Anlak to na siyang tele Office Thar Hon ani Ma Registration Code Loti Fellok apoy mo na te asoya Kumin October Tatsunga DTO Pathum te Hong Tura Anpe Felman Arin Thua Soybok. Excise and Narcotics Department in Nizan Khan New Champai Ramshang Kon Bula Ruihlo Heroin Gram Za Som Pariat Point Pathum Bial Hong Sarile Anei Tu Nia Pu Mi Pani Anman. Heroin Vanga Mantehi the Narcotics, Drugs and Psychotropic Substances Act 1985 Lo Chana Tuboy Siam Sakmal Ania Voin September ni Sompan ni Sang ni Somni Panga Khan District and Session Court Champaya Shwai Ani September ni Khat Sang ni Somni Panga Achanga Chan Mizoram Ruihlo Lo Lut Turven Be Pui Kalmeka Excise and Narcotics Department Swan Mizoram Khopui Shanga Kholaya Ruihlo Ngai le Azwarte Vai Khomin City Patrolling Nein Ma Anla a He An Malak na Hian YMA Khotlang Shwai tu tele mi pui ten thei to pa an tho pui na in radu om achwa mek nia soin Excise and Narcotics Department swan lom thuan soi ani. Dampabial by-election lo tura MNF candidate Dr. Arlal Thanglianan Vuin Khan Marparat lo in MNF Sarkar Laya Dampabial to MLA Pulal Rintluang Asilo Malak na Hun Pia KG Zasom Nile KG Zasom Tumashal Chinsu Tun Sarkar Ratswan KG Cheng Som Nga Vel Chawin Anshal Theita Nia Soin Poi Ati Thua Soi. Dr. Arlal Thanglianan Swan thu soin MNF Sarkar Lai Khan in MLA Chaktak Purin Tluang Asilo Malak na in Hun Pia KG Zasom Nile Cheng Zasom Thumin Inshal China Tun Sarkara Ero KG Cheng Som Nga Vel Chawin Inshal Theita hi apoi katihle ani Bu Faiman Aleta Ti tau ani te hi mipuin kantuar na sa MMA apoy hle ani ati MNF Senior Vice President Swan Power Supply amumalaw te hi apoya chumay baka tunhaya electric bill alet ola atauta te hi apoy takzedani ati a ZPM Sarkar noya ni za inlo na le mipui vantlang inlo na alawang ta te hi apoy hle a
pukjing le silsuri inkar kong akal theilo rengot mai te hi avan doi thak hle ani ati West Phaileng chumar para kong purin tluanga sailo zara alo thata te hi alom om tak zeta tun haya ma anda chaklo hi apoi hle mar para ko chung kong chelutuk te hi ave om em ani ati bok mar para mi puite chuan Dr. Arlal Thang le hena mar para high school minister ani hunlaya provincialize ani chulom thu anlo shila mar para PHC hunrei tak building che health minister ani laya sakthar ani chu lom thu anlo shila term ruklai mai MLA lo ni to senior politician an biala alo ding chulom om anti thu anlo soibok ani MPCC President in BJP Mizoram State President Thu Soi Chung Chang a soi zui MPCC President chuan BJP Thil Tumber chu India ram Hindulal Ramasyamani thu patrol anilo ni in soya ankutke Bajrangdal le VHP te hi India rama chanchin chapuan dar dodal tu anni ati a kanram chen omazong na thlak u naw te tam tak omna Manipur state a har satna na men lo siam sakin biak in an swa sama mi poisoi lo te na satakin anin that ani ti in chutor na thoi dam tur chuan kan PM hian chongkam khat po ala chak chuak lo pulal thanjala chuanati BJP State President Dr. KB Chuan kumsom pakhat chunga bairabi achanga sai rang thlenga rel kong siam hian ol samna nasat takin athlen do na hewang hian mizomi puite chu lom thu soitur kan ni tia a soi chung changa po MPCC President pulal thanjala chuan sai rang rel thenthe nan hian abulchan tu chu pulal than hola te John Rotluang liana dampabiala by election kan candidate ni mek tele Congress sarkar an ni ti kan shiata an hena po lom thu soitur kan ni atibok MPCC President Chuan August ninga sang khajakwa somret paruka Mizoram State pian tur the State of Mizoram Bill Parliament putlu ani khan Mizoram State pian tir du lo omchun party chu BJP te hi an ni ti in heti laya BJP MP nei chun pani Dr. AK Patel le C Ranga Reddy te che in Mizoram State pian tir du lo lama an vote ti a Mizoram pian tir achang po a nuk lo ti to tu te hian Jammu and Kashmir angkhian remchang ma sebera mincha che lovang ti hi karing hetlat antumber chu India ram hi Hindu dan le dun sukhlek le kalmang anga ro rel na ram Hindut va asyamani atibokani Dampabial by-election lo tura raw realized PM candidate Puvanlal Sailovan Dampabial to MLA Pulal Wintluang a Sailo base na tihlotling turin Dampabial in ruling MLA anne ngei na tura Chandrwal achul thu asoi ZPM party political session vo inania he thu hi Puvanlal Sailova chuan soya Dampabial to MLA in Vanduaina antok chupoyati thu asoi rolin hun liam to kan thlak theilova malam kan clear angai to atia kan bial to MLA boralta in alo be sei ataka mu tak lo thlentir turin ZPM sarkara Dampabial in ruling MLA kan ne ngei the nan party soilova kan bial tan kan janrwal achulani atiani Puvanlal Sailova chuan Mami district chu kumsang ni sompariata district nufual domkan ngai aspirational district apuan ani thu soin Mami district a MLA bial pathum zinga po Dampabial chu bial nufual mason na lian mu tur omlo na bial ani reng mai ni in asoya Dampabial mi puite tan po rwal o analenia soin MNF sarkar liam ta a khan kan be sei ang mason na kan mulo hle ti in kan bial to MLA boralta purin tluanga po kha assembly house a Dampabial tan a out chuak na sa a ma se MNF sarkara minister te khan an ngai sak tok lo kha kan vui pui ve hle ani atibok politics alu chan soin Puvanlal Sailova chuan Mizoram pum ka veina pia lama kan pian na le seilen na Dampabial kan la nu fwalu tu ka wang hian he biala maso na thlen tu kan ni thei ringin ZPM ka zomta ani atia kumsang ni somni pathum in thlandon po khan dinna tur chungchanga Dampabial lo chu aril ruwa aum lo ni in asoi Puvanlal Sailova chuan politics sa alu ma po ina phak tok tlema se Dampabial tan ngai to ana seng na sa nia soin sumle pai po karem chan angte hebial tan hian kalo tho ve to ma se thlalho la emo sumdon na lian tak nei emo kanilova kati thei tok atlem hle ti in chuwang chuan sarkar chakna manga khoshang shanga ma son na thlen tir hi ka tumberani atibokani ATI Auditorium Aizola Bashani App Chungchang Inzirtirna Bashini Rajiam Workshop Mizoram Chapter 2 in September ni sompani sang ni somni panga khan ICT Minister Dr. Vanlal Thanan ahong
Political party pathum BJP MNF le ZPM in naktu ka Bairabi achanga sai rangrel kong hontur chungchanga thuchwa in chom siamin and party president Chauten Ming an ziak nan. He workshop hi Sarkar Lai Puya Minister of Electronics and Information Technology Nwaya Digital India Bashini Division DIBD le Mizoram Sarkar ICT Department changko buat sai aniya he hunman puitu ICT Minister chuan Mizo language hakathon atlang zerbok Bashani app Bashini language translator tia shat bok hi AI artificial intelligence betchan mobile application ania India ram chong sang te mani chong Shat thiama lelin theina application ni in he hian chongsang manawanga inbiak po na lama har sana omchin asut kian be se ani ICT Minister Dr. Vanal Thana chuan khovel mason nakal zela AI thiamna chume lungpoimo takani thule changkai takaman thiama poimo thua soya Bashini app changkai theidan tu sang soin mani chong mangin state po na mi te hena kanram chanchin kan soipo anchi thiam vek to do ni in asoi ani Mizoram po lam chanchin ilaw nga itlak chun somang Indian Airline tetsu tunkar ni ngani achangkhan Nepal khopui Kathmanduwa dan pa ngain an thlok le chana Air India le Indigo chuan Nepal khopui buaina chuak awanga Indian tangte shwai ho turin thlona atir belbok Kathmanduwa Tribhuvan International Airport chutun karni line zana changkhan honani a thole ni changkhan mi puilung oilo na lantir na nasataka wangin kharani airline te chuan Kathmandu pantur thona chu thole ni le ni line khan Anchul tir vekani Civil Aviation Minister K Ramohan Naidu chuan tunkar ni line khan Air India le Indigo ten Kathmanduwa India mi tangkhang te shwai ho turin thlona antir bel tur thu hi alo soito a airline te chu achuan man tidang lam lo turin angen bok September ni riat achanga kothlela chhuaka Nepal chalai rolin thunei tu te an beina chuan avorto pathleng meka misomnga le pakhat lai nun na chan to in Kathmandu khopui chu police ten thunei na an nei kir mek Nepal boina wanghen jail tang singkhat sang ni zanga chuang an chhuaka chuak zinga hian mizo mei cheparuk po anom ni in thudana ni a chalai le mipuin sarkar paya thunei tu te an be khan police station le post thanem takan ti che a heng te hi tuna hian hong le to in Nepal police le armed police force te hi ko thlera hmu tur anom le chan to ni in police spokesperson chuan soya Police post bit le unit te chu ani ang turing kalpui chan ani le to bokani Gen Z te chuan interim PM atana Chief Justice Louis Sushila Kirka andu na chuna satakin an la pui zela Nepal Parliament cha tur le chalo tur chung changa thutluk na ala om theilo awangi Nepal Interim Administration ero siam thei ala ni lo President Ramchandra Paudel chuan nizan tlaito taka khan legal le constitutional expert ten Nepal Chief General Ashok Sikdel kai shwana in meeting anei bok ani US Dallas khopui motel pakhata Jordanis Kabos Martinez chuan a manager le ama chhortu Karnataka lam swak Chandra Nagamalaya chu washing machine chia manchung changa thuin mulo awangin tukin khan athata alu atana social media lama adar na sa hle Nagamalaya hian ami chhorkum sumthum le pasari mi Kabos Martinez achu washing machine chedawangin manglo turin atia hi ama shilmei lovin midang shilin achong ale tira hetiang ati awang hian Martinez hi thinrimin chemla in a manager hi avita a manager nupuile afapa kumsom pariat mi poin andang zolawa alu hi tanhalin apet lira lubung le chemkenga a omlai chu video thate lolak sakin a video hi adar tanghal boka Kabos Martinez si achemman Mexican machit nen thisen kai nuanga a omchu Dallas police tenan man ngalani India consulate chuan he thira rap thlak takhi poyan ti thu excult langa tarlang ngalin anen zui ngal zel ti ziakin thil swal ti tu nia pu Dallas police kuta a om thu antarlang Myanmar sipaiten thlo theina mangin Kyoto Township Private Education Training School bom an thlaka zirlai telin mi som pariat thi in mi som ni chuangin hliam an tuar Tugin cover ma dar khatvel khan Rakhine State Kyoto Township
Thayati Pinkhua a Vinapan Khin Private Education Training School a Myanmar sipai ten thlona atangin bom panian thak nia soi ania bom te hi paun changa arit chakna sang tak nei ni in zirlai telin mi som pariat an thi a mi som ni chuang in hliam an tuara hliam tuar zinga na tak tak anoma wangin thiza thi apun le rin ani thu twal chung mi ter an soi Myanmar sipai ten bom manga an beina lai mun hi indona shanpa omlo na nia soi ni in heti chunga Myanmar sipai ten bom manga an be mai chumakti a hlo hle a mipuiti an chi ai hle Kyoto a refugee aid worker pakhat chuan building chen khat hnuai ala tang te kan zong meka hliam na tak tuar tam tak omin theitop cho in chan pui hna kan kalpui ani ati ani kati zong kha Chanchanthar kan point hei te chu ani e